Kgolagano e renang magareng ga lekoko le le busang e rerwa fela ke batlhankedi bagolo ba lekoko le komiti khuduthamaga ya bosetšhaba, mme fa e le mo balateding ke sengwe se se farologaneng. Diaparo tse di neng di bontsha setshwantsho sa ga moporesidente wa mokgatlho wa ANC e leng Cyril Ramaphosa di ne tsa jewa ke molelo ke balatedi ba mokwaledi kakaretso Ace Magashule ka nako ya neng a tlhagelela kwa kgotlatshekelo. Ramaphosa a re go tshubiwa ga diaparo tsa mokgatlho ga go dumelelwe. We've had to discuss some difficult issues that had the potential to deepen division and exacerbate tensions in our movement. Komiti khuduthamaga ya ANC rositse ditokololo di le 6 tse di kwa godimo go tla ka mokgwa o ka o dirisiwang wa go beela baeteledipele ba ba latofadiwang ka bonweenwee kwa thoko. Mongwe wa batlhankedi o amegang ke mokwaledi kakaretso Ace Magashule yo ga jaana a leng mo beiling ya ditatofatso tsa bonweenwee le tlolomolao. The officials will finalize the guidelines that will be applied in instances where members of the organization are formally charged with, convicted of, or reported to be involved in corruption or other serious crimes. Magashule o tla tlhagelela pele ga khomišene ya mokgatlho ya maitsholo ka letsatsi la bo 12 mo kgweding eno. Ka fa go jelengwe moporesidente wa maloba Jacob Zuma le ena o ne a kgalengwa ka go tlhasela motlatsa moatlhodimogolo Raymond Zondo kwa khomišeneng ya dipatlisiso. We affirm our call to all members of our movement to cooperate with the Commission and to refrain from unnecessary attacks on the Deputy Chief Justice and the work that he has been asked to do by the South African nation. ANC ya re ditokololo tsotlhe tsa yona ga mmogo le boeteledipele ba tshwanetse go ema nokeng tiro e khomišene ya dipatlisiso ya ga Zondo e dirileng.